each other. I'm sorry. Ma daj čovječe, no, pa daj momci, no, nećemo se zezati, no. Rođendan Svetome Nikoli, no, nemoj da te nosi tako. Pardon. Da, idemo to odraditi, kako po triju. Idemo još Može ići. Da. Say to each other, I'm sorry. Jesi li posjetio vječne slapove? Prekrasni su. Tako ti je to u raju? Ovo je raj. Točnije, samo dio raja. Pođi za mnom. Generalno gledajući, nije ovo loše, znaš. Mislim, evo piše da si bio redovit na misi. Bude, svaku nedjelju bude. Da, evo piše baš da nisi ni picava, osim na koncertima Smoga Starosa. Pa dobro. Vidim da je obitelj dosta kršćanska vaša. Je, stvarno sam svi u tom. Mislim da evo generalno gledajući stvarno nije loše, ali postoje neke stvari koje su još malo problematične, znaš. Si vidio? A u 3 dobra djela uvijek žginca nogu. Pa kad krivo letiš, ovako struji zrakom, neka ideš sletit, ispravi se i onda lipo lagano sleti, opusti se. A čekaj, mogu ja naučiti ove šeme? A? Nego, dakle, postoje još neke stvari koje su problematične i koje jednostavno treba riješiti. Pa čekaj, kako su svi ovdje ubilo, jedini ja ima sivu majicu. Kao sam siju sam. Alej. Luja, ovo je onaj novi u kojem sam ti pričao. Onaj koji ide od paka, ja? Ko? Pa nije, on mi je sad rekao i majicu ima. Zafrkajmo te. Nego di ćeš? Idem provjeriti oblak, opet prokišnjava. Hajde, vidimo se, Bog. Dakle, čekaj, bija neki me vječite slapove neke spominja, na ulazu oma sam dobio, hoćemo tu ići. O, cure, Bog. Hvala vam, vidimo se kasnije. Dakle, jednostavno tebe još puno stvari veže za zemlju. I ti još praktički nisi u raju, zato si ima majica. Ti još nisi u raju potpuno. Tako da jednostavno kad se riješe te stvari, doći vrijeme i za to, ne boj se. Razumim te, skroz mislim. Ko ne bi volio ostati u raju? Ne može se tako uraditi. Moraš biti pristojan i dobar i fin. Pažljivo i sigurno se spusti. Idi i ne griješi više. Bog te blagoslovio. Za doći u raj, konkretno za tebe, potrebno je da riješiš još ona 3 oprosta koja su ti ostala i koja te jednostavno još uvijek vežu. A bit će misli na što su ostala dalena patike u mene, što nisam vratio eksicu i tako to, jel? Bilo bi lako kad bi bilo to. Nego ti si na zemlji imao dar da budeš katolik, da budeš vjernik. Jednostavno radi se o nekim većim stvarima, radi se o nekim većim oprostima. Kako misliš većim? Petre! Petre! Imao si curu. Bila ti je draga. Ali kad si se vratio s ekskurzije, zateka si je s najboljim prijateljem, di se Maze. Da, sviđam se. Nikad im to nisi oprostio. Eno mene! Ured. Jel ti poznat? Da. Nekome se smiješi otkaz.
Ovo je 3. put da se ovo događa. Firma gubi novac, nekoga pije. To je vaše maslo, gospodine Horvat. Je li? Moje! Pravo ste. Ja sam kriv. Letiš. Šta ja ovdje trebam oprostiti? Upravo sam dobio otkaz jer sam se zauzeo za prijatelj. Sad je možda i za recesiju kriv. A gdje je taj tvoj prijatelj danas? Ne znam, nije me briga. Upravo to. Nisi mu oprostio. Moglo bi bit da je lakše umri, nego ljudima reč, nego prosti. Moglo bi bit. Ovo je teško. Pa šta hoćeš? Brži smo od 17. Ma ne to, nego ovo za oprost i sve. Ne znam, mogu ja to. Oprostiti je uvijek teško. Ali, vi vjernici, kada ste zaboravili na snagu molitve, ipak mislim da je puno teže kad ti ostane onaj gorak okus, kad ne oprostiš. Pa di me sad boda? Znaš li gdje smo sad? Znam. Rekao sam da se više nikad neću vratiti ovdje. Dokad ćeš ovako? Otac ti je tu ka mater. Šta sam ti govorio zadnji put? Teško je to oprostiti. I preteško. Ova dva sam moga, ali mislim da ovo ne. Dokad ćeš ovako? Misliš da se otac, da ga nije nikad mučio odnos s tobom, s tvojom majkom? Ti zbilja misliš da bi se on htio popraviti? Ne mogu više. Ti vidi. 100 puta Petka. gore, ti opet jedno te isto. Eto ga, sve ti je jasno, sve znaš. Ako uspiješ riješiti ta 3 oprosta do petka, čekate soba u raju. Jedan od boljih osjećaja je osjećaj oprosta. Taj istinski osjećaj sreće. Čovjek je čovjekov vuk. Neki put trebamo pokloniti dio sebe da bi dobili nešto više. Dozvoli. Jer kad učiniš taj prvi korak, sve je mnogo lakše. Mladi smo, griješili smo. Mislim da je veličina u tome da uspoznaj i s tim i u oprostu. Ti možda ovo nećeš sam shvatiti. I ne znaš sigurno što me nagledalo na ovo. Ali opraštam. Opraštam. Ti kako će krenilo pozvod, mislim. Ja i ti ovaki par, a? Ko ne bi oprostio? Mora bi ozbiljno. Molim, opraštam. Ko kome oprašta? Ti meni opraštaš. Ja opraštam tebi. Ja opraštam. Velika slava. A, si razim ste jedne. Mislim, ko kome oprašta? Dobro. Ne vidim nikog drugog oko sebe. I'm sorry. Oj, kako loše. Evo ovako, sve što se dogodilo između nas, ja sam to odlučio riješiti. Zato jer ne treba meni to, na svijetu ima žena, a neću stajati na putu ničoj sreće ako je vama suđeno da budete skupa. Budite, zašto sam došao ovdje, zato jer želim vam ovo. Orman. Ne. O, kulist. Osjećaš? O. Opraštaš? Opraštam. Ja vama opraštam i oprost. Oprost.
Halo? Ej, ti si. Može, nema problema, kako ti kažeš. Može. Vidimo se. Bog. Sisto! Koliko ja vama moram puti reći da neću plaćat pretplatu? Ti si stari. Kako tebi ide? Jel još radiš? Žao mi je radi majke. Dobro, oprostio sam. Nadam se sad da je tebi žao koliko i mene. Si gladan? Nisam. A di je Špiro? A koji Špiro? Mačak ili susjed Špiro? Sad ćemo ti i ja domaći Vrahovac, ovo je strica iz Primorskog Duca. Hajde, prilike. A pričaj mi što ima kako si. Hajde. Mogu ti reći da ovdje nije ni loš. Mogu ti reći da si u pravu. Svaka čast, trio 3. Ali, nažalost, soba još nije spremna gore jer sobarica nije spremila. Znaš kako je procedure, rezervacije. Sve okej, opraštam. I ovako mi se sviđa ovdje. Sve znam, ne zaboravim opraštati, jel' tako? Krasan, mladić, krasan. Što ti rekao, oblak više ne prokišnjava? Zna sam. Say to each other, I'm sorry. Brate, mili, kako si strašan, pa svaki put digneš šta glavu. Koliko smo puta ponavljali to ono? Tebe čovjek stvarno ne mora naučiti ono. Pa slušaj mene, brate, šta pivam 5 godina već. Poslušaj me ono. Pa dobro, nećemo nikad naučiti ono. Nikad nećemo naučiti, budeš i ti malo sam mislio. Da, idemo ponoviti još jedan put. Ajde, idemo još jedan put. Say to each other, I'm sorry.